nani uvele mafina uzobiza abantu uzobiza ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNasidwezulu. Amen. Siyabonga leli thuba esiliphiwayo abashumayeli. Yokhulumayo ke igama lami nguNkosi enhle ngokwamzobe. Ngisuka eFoundation. Amen. Ngiyacela ke uNkulunkulu ahlale olimini lwami ngikhuluma indaba yakhe bese ngihlala phansi. Amen. Angazi ukuthi ngilandweleni ngaphandle ngoba bengaphandle ngabuyisa kuthiwa ngene la ngizokhuluma indaba kaShembe. Kodwa ngithe ngisengihleli la ngase ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga inkosi uNyazdwezulu labuza omunye umshumayeli ethi mshumayeli woza uwena ohlabelelile yini ngesikhathi ngithi mina ngihlabelela uSibani bami. Wathi yebo baba mina ngihlabelile. Wathi uyazi ukuthi ngiye ngiphatheke kabuhlungu manje ngithi mina akuhlabelela uSibani bami bese kusukuma omunye umuntu ehlabelela. Ithi ngoba mina Shembe noma liyaduma noma liyanetha noma libalela liyasuka la emhlabeni ngezulwini. Yocela umuntu ozophatha inkonzo yasekuseni nenkonzo yasemini ngeSabatha. Yocela umuntu ozohlabela ihlabelo sokuvala neekuseni nantambama. Ithi bese nginikwe ezulwini. Kuyenzeka ngesinye isikhathi kuthiwe ezulwini inkonzo izophathwa ukhokho wakho ezulwini. Kutholakala ukuthi ukhokho akafuna umuntu ozophatha inkonzo osemhlabeni. Uma uphethe inkonzo la emhlabeni ukhona osowakini osuke iphethe ezulwini. Uthi akayiphatha umuntu inkonzo la emhlabeni engekho wasezulwini wakubo ayiphatha inkonzo. Njengoba ngilapha ke ngiyathemba ngiphelele uNkulunkulu ukuthi ukhona umuntu wakithi uNkulunkulu amvusayo ayibonkosi. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abakhumbule abantu bakithi. Silapha ke enkonzweni enkulu yena bathu bangcwele benkosi. Uma uNkulunkulu ekhumbula izwe lakhe noma abantu bakhe wabakhela lencanawo yena bathu ayibonkosi. Yebo kwabanye abantu ibuye idelelekile. Kodwa kuThixo inkulu. Ngoba inomsebenzi omkhulu. Namhlanje khona abantu abengazazi ihlabelele ukuthi ihlathelela kanjani sebeyazazi ngenabasho. Namhlanje khona abantu kade bengawazi umgidi namhlanje bayawazi umgidi ngenabathu ayibonkosi. Cela ukukhuluma le ndaba. Bese ngihlala phansi. Ngingalibali eMaNazaretha ukukhuluma indaba ukuthi njoba sikhona nje sisesikhumbuzeni sabamkhulu umuntu waqala lebandla ayibonkosi. Ngalezi insuku nje wasosondela umoya wakhe uShembe ukuthi ahluhlukane nenyama. Esehamba ibanga elide wakwathele empande kwambazini eyobhabhadisa abantu. Kwathi kwabonakala ukuthi useyadingeka ekhaya. Wayesethi mbazini hamba othandaza ucela uNkulunkulu ukuthi ene akangivumele
ngiyobhabhadisa ngoba kuyafuneka ekhaya wathandaza umbazini yasayibuya impendulo yathi ushamba kaqhubeka bhabhadisa ibonkosi uthe bhabhadisa ushamba wayesethi ngaphambi kokuthi abhabhadise ngakusasa uthi ngivuke nesibonakaliso abantu bami uthi ngibone ngihlaba inkabi kodwa le nkabi bisindala kakhulu futhi ijacile uthi ngithe ngisayivula wase kuqhamuka incanga sayidla sayibhuqa lenyama ngakho ke abantu bami ngiyacela ningene lapha ehlathini kunomuntu omude ezofika nibone niguqe nithandaze khona nibuza uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani kanti lalelani lo mthandazo nobuza kanje kuze kube kasikhombisa bese niyahlabela bese niyabuya bahamba efika ehlathini basibona lesi sihlahla eside base beguqa bethandaza bathi basathandaza wesithathu base beza kwehlite ehlatheni lapha phezulu ehlathisi base bevula amehlo bevula amehlo ikhonde elikhulu abangalazi lemfene elikhonde elikhulu elimhlophe uthi lababuka lelikhonde leli lababuka laseliphindele phezulu futhi mayiphindele phezulu kwase wehlinka eziningi ehlathini zabamba umsindo zakewula zathijela amagado zakijela baphuma babaleka mayesefika phambi komnikazi bayabika ukuthi babayi sithandazile lapha kodwa sehlelwe lokhu nalokhu uthi hayi bantu bami lo ebenibona bengazona inkawu bengazona imfene futhi lebe nimbona isikhulu sasezulwini le nkawu benizibona abantu abakhulu basezulwini bebe sengiyafuneka ekhaya bebezokhuluma indaba yami ukuthi hayi sebengilindele ekhaya kanti indoda enjani engabuya ekhaya sikule ndaba sosibongela kuShembe ukuthi Shembe nami ngiyayibongela ngoba mina ngokuqala ekhaya akekho umuntu okwaba yiNazaretha ekhaya nawe mhlawumbe uyayibongela ngoba akekho umuntu okwaba yiNazaretha noba yiNazaretha kodwa wena sibongele wena ukuthi uyiNazaretha ngoba kuyenzeka ukuthi uzale yona mana kodwa wena ungabi yiNazaretha baba nyazi lwezulu luthi mshumayeli uNdlovu lophethe ilandi yini lela lumbona la unesigaxa senyama esilawo umshumayeli uthi umshumayeli baba angazi nami ukuthi yini la ngazalwa nayo lenyama le ila uthi hayi mvange uthi hayi mshumayeli mina ngiyazi ithi mhlazana wena ubaba omkhulu ubhombele kwakha ekudala Ushembe inkinga mama nazi lezo umdala kakhulu uthi mhlazana ubhombele ekudala wakwakha wasekusala imbobo la lase ngisuka mina nyazi lezulu uthi ngase ngisuka mina mshumayeli ngathatha inyama ngayivala lembobo njengoba unalo lembobo le wavalwa yimina mbangeni mshumayeli abantu mshumayeli ngabazi ukuthi wena ungakusebenzisa wena uthwala izitsha noElijah yayizwe ndaba kusho Shembe uthi wena abantu abazi uthi hayi kusebenzisa wena uthwala izitsha noElijah ngakuvusa la ukuthi uzowenza lo msebenzi baba Nkosi yamakhosi ngiyazilwezulu ngizocela umendo kushinko le ndaba engikhuluma ukugcina eyokunika ithemba umuntu eyiNazaretha ayibonkosi ukuthi ungazideli lento ayifisa uNkulunkulu uzokupha nawe ungazideli ngiyazi ukuthi uthandaza ubona ngathi uNkulunkulu hayi ukude kakhulu akayizwa lento eshiqala yize uNkulunkulu uzinhliziyo yakho ungaphuliselanga umlomo wayizi inhliziyo kamama bamkhulu ethi umama angizukuya mina enhlangakazi ngoba nginayo imali mayilele umama ufika uba umkhulu awusho njengoba uthi wena uzuye enhlangakazi uthi uzokhuphuka nobani ekhuluma yedwa enhlizweni ngakho uNkulunkulu uyakuzwa ufika inkosazana phambi konyazi baba iqhutshwa ngenqola ishosha baba nyazi lwezulu ngizocela umendo luthi unyazi hawu mntanami kodwa njengoba ungakwazi uhamba uzoba yini emendeni ngoba emendeni kuyasetshenzwa uzoba yini emendeni ngoba emendeni kuyasetshenzwa
ithi sana baba ngiyacela uphi ungiphumela kungcono ngiyohlupheka emzini kunokuba ngihlupheke ekhaya ngoba ekhaya lapha ekhaya ngithuwa omakoti bobhuti bami bakhuluma yonke into abayithanda ngoba nginje manje ngcono shembe ngiyohlupheka nami emzini wami sase sithula isibona sasezulwini sase sibuka lapha ya sase sibuza saphakama sathi inhlansuthi ukhona ongaganiwe lapha phakathi kwenu kwathuleka wayesekhombe inhlansuthi wathi inhlansuthi usuganiwe uthi cha baba ngaka uthi ka uthi ubaba nathi intombi ithathe uyayithanda na wazothini ekubuza ushayembe uthi uyayithanda na awazi umbona lo muntu uyaqala ukumbona uhamba uyishosha ushamba uyambuza uthi ene nathi intombi uyayithanda na mhlambe mina ngiyothi hayi ngeke baba ngoba ngiyibona ihlezi ku wheelchair kodwa le yansizwa yaba noNkulunkulu yathi shembe uma Nkosi ungithandela yona nami ngiyayithanda yayisithi Nkosi sukumanike nihambe nokhulumela lapha ngaphandle nisuke la eduze kwami waseyithatha le ntombazana wayiqhuba ngenqola uthe uphuma ngasesangweni lethempeli yaseyithi intombazana ome kancane konke ngizwa oh shembe uyingcwele yathi konke ngizwa ningalahli bangcwele ithemba kakhulukazi intshalo libandla ingalahli ithemba ngiyazi ukuthi sike sithi masihleli sikhuluma sibona uNkulunkulu engathi ukude nathi washo njalo umnyazi lokhuzeni entabazi wathi intshalo libandla ningalahli ithemba wathi sazolunga ayibonga Nkosi sazolunga bafowethu sazolunga nani seninakho ningabajivaza abanganakho ningabenzi bazize bengamukelikile esontweni bakamfatheni mawungibotha umNazaretha mawusemuhle wakho muhle unawo amandla uNkulunkulu kuphila ungabonisa abantu ngibize nje uthi hayi nawo umNazaretha gqoka uthuleke kanjalo uNkulunkulu lokubusisa ayibonga Nkosi uthi ke ithi inkosazane awumancane konke ngizwayo ebese izama ukusukuma ithi gedle izama ukusukuma bese iyasukuma bangcwele kuphuma ingcwele ethempeleni singathini bangcwele ushembe uNkulunkulu lo muntu wathola intombi yayikathi ishosha khona abantu abazophila sebengasekho emakubo sebemzisebenzini abantu kuyima uNkulunkulu lisibusise ukuthi philane ungambheki kakhulukazi ukhuluma ngamakhosazana ebonkosi ungambheki umuntu ofikayo kuwena ethi cela umakhisa umuzi wakini ube someya ngoba ngalokho awazi ukuthi uyophinda vele yini omunye umuntu uzomeya kanti isabelo sakho buzoba right lapha ya inkosi busele kuzini in the Bankaloo. In the Bankaloo.